Sguardo e contemplare. Nello sguardo di Maria scopriamo una gioia incontenibile. Magnificat anima mea Dominum. La sua anima contempla il Figlio di Dio nel suo grembo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome». In questi mesi ci siamo fermati, costretti, ma lo abbiamo fatto. Fermarsi però non significa restare immobili, ma cercare un equilibrio. Fermarsi e creare ogni giorno spazi che permettono al quotidiano di allargare gli orizzonti della mente e trovare angoli di contemplazione. Alla nostra generazione, segnata dalla fretta dell'azione, viene chiesto di riscoprire l'importanza della contemplazione. Ma si contempla solo a partire da un limite che ci spinge a guardare in profondità e a saper cogliere la presenza del Creatore in ogni cosa. Solo educandoci all'arte del contemplare è possibile una vera relazione con il mondo e giungere infine ad amare. La gioia incontenibile di Maria, che canta il suo Magnificat, nasce dal suo sguardo capace di vedere contemporaneamente, nella nuova vita che prende forma in lei, oltre al visibile, l'invisibile, cioè l'Emanuele, il Dio con noi. È capace di vedere nella sua storia personale di salvezza, come donna scelta da Dio, la storia della salvezza per l'umanità intera, il realizzarsi della promessa per il popolo di Israele, l'arrivo del Messia. L'esultanza quindi di Maria e la sua gioia sono incontenibili perché in lei gioisce ed esulta Dio stesso, nel bimbo che porta in grembo e che irradia e comunica la sua gioia e la sua esultanza al piccolo Giovanni che Elisabetta porta nel suo grembo. L'amore di Don Bosco per la Madonna era contagioso tra i salesiani e i giovani. Ne facevano il centro della loro vita spirituale, fino a raggiungere i vertici della contemplazione. Come lui stesso racconta: un giorno entrai nella chiesa di Maria Ausiliatrice dalla porta maggiore, verso sera. Quando fui a circa metà della chiesa, vidi che il quadro della Madonna era coperto da un drappo scuro. Dissi fra me stesso: chissà perché il sacrestano ha coperto quell'immagine. Avvicinandomi verso il presbiterio, vidi che il drappo si muoveva. Poco dopo calava giù lentamente finché toccò il pavimento. Adorò il Santissimo Sacramento, fece il segno di croce ed uscì fuori passando per la sacrestia. Quel drappo era un figlio di Don Bosco. In un'estasi d'amore si era innalzato fino all'immagine di Maria Santissima per vederla meglio, contemplarla, amarla, baciare i suoi piedi immacolati. Saludos desde España. Somos Carlos y Loli. Y hemos tenido la gran suerte de nacer en una familia pues cristiana, salesiana, y donde María Auxiliadora y Don Bosco pues ocupaban un lugar muy importante. En esa familia pues se nos ha enseñado que la garantía de una felicidad es ponerlo todo en manos de Dios. Fuimos madurando nuestra fe en ambientes salesianos, luz vida, oratorios, campamentos, centros juveniles. Pues poco a poco fuimos descubriendo nuestra vocación salesiana e hicimos nuestra promesa de salesianos cooperadores. Yo en Granada. Y yo en Tenerife. Y desde diferentes sitios de la geografía española,
pues se nos invita, o Dios nos invita a hacer una experiencia a través de nuestra asociación de salesianos cooperadores, a vivir la experiencia de la peregrinación del Camino de Santiago. Y fue ahí, pues, donde en ese camino nos encontramos Carlos y yo. Desde nuestro ser cristiano, pues pensamos que Dios nos puso a cada uno en el camino, y a partir de ahí, pues cada día intentamos que Dios sea el que nos vaya guiando, y que sobre todo en las grandes decisiones, pues sea el que nos ponga luz en el camino. Una frase muy nuestra de siempre ha sido que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y con esa confianza puesta en Dios, pues siempre nos ha ido muy bien. Yo viví en Tenerife, dejé mi trabajo, mi casa, mi familia, por empezar una nueva vida junto con Loli, y bueno, la verdad que Dios me ayudó a empezar en una ciudad nueva, con una vida nueva, un trabajo nuevo con mi mujer. Y aunque no era nuestro mejor momento económico, pues decidimos ponernos en manos de Dios y ampliar la familia, y decidimos tener hijos. Esto no fue fácil y tardó en llegar, pero pronto llegó Lola con su dulzura y fue nuestro primer regalo de Dios. Yo soy Lola, el primer regalo. Y cuando Dios quiso, llegó nuestro segundo regalo, Carlos, que inundó la casa de alegría. 2 años después que su hermana Lola. Yo soy Carla, el segundo regalo. Carlos también nos vino con un pan debajo del brazo. Que fue la mejora laboral de papá. Y cuando ya pensábamos que habíamos formado nuestra familia, pues Dios nos dice que nos sigamos dejando llevar por Él y a pesar de alguna dificultad médica, tenía que suspender un tratamiento para poder quedarse embarazada, pues llega nuestro tercer regalo, Juan Bosco, que nos llena la casa de ternura. Él es Juan Bosco, nuestro tercer regalo. Y ya con 4 meses, pues termina de formar la familia. Estamos seguros que Dios nos bendice cada día. Y que contemplándolo y confiando en sus planes, pues todo sale bien, todo es posible. Gracias, Virgen María Auxiliadora, por enseñarnos que el mejor secreto para la felicidad es dejarnos llevar por los planes de Dios. ¿Verdad, chicos? Y nuestro mejor regalo es la Virgen María Auxiliadora. O Maria, Vergine potente, tu, grande e illustre presidio della Chiesa, tu, aiuto meraviglioso dei cristiani, tu, terribile come esercito schierato a battaglia. Tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo. Tu, nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen.